Yue manak ena ne watie kancha bit matika chaka manyana dada cheng baraja kora tika chue tung bot wakany studio madam ni tie malengo twal kama wuti kanena waki yeni wabiri chawa me lok lobo amir konong wanen chawa me abogala ngoma tika time matek twal me chaka ne kitung kumala me Uganda kama kumbeti lwak lutela mapol twal gitye kumbeti gichue chwiny madir twal pin medo kare me apa Balaalo I Kumalo me Uganda. Amir komonen kong report ini kada ko dugwa nyak lok ini matur. Lichake Lutela me Uganda His Excellency Yoweri Museveni mi kere kono rukcha idumia beach mi mwakaman kun wajo ni umiro keriem wako kono joma gitika leko dyangi I Kumalo me Uganda nyekone ma obirka nyekone tere betika won mabe bor Lutela kelukin gang mugo magitye Kumalo me lobo man Imado otime endoge nende pierario midwe man kamenoni unoniano mala dilo berkar me meneni jo magi madongi tika kwayo dyangi Kumalo me Uganda umiro kono ke beti kar mer yema gi wo ke Kumalo me Uganda ke lok ni ti magiti timoneni tika kelo kono pega mapola tira kum lwak ma ko Kumalo me Uganda ko kid man mi ngom meti kum enoni tika balo kono kid mano don lobo ke champa lwak magiti ka ko Kumalo me lobo man Inoni ruate paladir lobo mao time kono ke Lutela magi ake Kumalo me Uganda ikine mukene kono Lutela dini Lutela wibie ke joma miyo kono tam matere Kumalo me lobo man la dir lobo dokoti ko meto kono ni mane ocwiny ndo apawi abich midwe mi apara chel ka wer ene beti kar kono mi bino ka neno ke wae ngo ke kume ma wero jo man ke metni gen ko beti kar mi a kono Kumalo me lobo man Ikid meno abergi kar kono minywa ko tam dok pinyo tam palwak mapat I Kumalo me Uganda ikid magen gitamo kere ikom dir ni roman may noni la dir lobo tiko dir ne tera ni Osborne Cheng mate dijimi la mo district ma en bene kono tiki ngej maturi kid lok mana dilo berkar me chwale ne wahoni eno tiro do mi kono tamma mege pingo en tamoni da dirlobo onyego dog ne man Irwate ne morwate kilo diru ni uberki kar me diru implementation pa executive order ma eno issuing we en ruode eno diru to nendwe apara bit we go mi ira chawa me bienu on ground lo bachuli we en bere nen jemini ki wae kere chi winyu wae no lok ego ni magbera waje ne ni ti kuman ti dano mo wilo ngom ga wila ti dano mo go hiring ti dano magiti ka pa ka kwad lataya so ego ni jemi mo be konyo wa ka de bi timu jemi e ni pi wang ma chel ma wano ti karem balalo don wa timu ki bat eno dong maruore mu bere choy war ga ti ka biru ya en ki kume ka neno ne ni eno beru bedo La dit ilaro win la dira chel mi kare coach eno wajo kono chiero mater anyuoli mi Kumalo me Uganda mi dok kono te kid mano gen gi ko kere te kwar machon ka wer la kid pero man ki chop kore ki kore wana chuli uno yam wa Bedo en lweny en mubinu ni wer chuli ko medo bale a chulu bale yo ubale yu mi lim uno yam pe ki noi ngom maki chara lim ki noi ngom maki pura lim ki noi yu miti ma in noi tiu lim ki noi yu kum latini mano ini nyado chiki nyong ki dian pe miri me chente ini kero nyankolo dong ya duli ingumi ichake ngomo iromuri emone eti bedo kerchie oye en gino we kum bedini kitika extending ni ndue makin man nero joni do ao pen mir ki pia ki tiego eno mir ne ki tiego li wen jo ma peu wi ngom joni ni kiriamo ke madong jo ma ke madong go wi ngom Ikin meno bene mega chien ma keluona don kala tie mego ma otekki bene eno miyo bene tamme kin ma ene tamo kere wego nieno man kitiko dir ne tere kin ma dak la dir logo
Tiago dia na mania meeting you were Giberi ngwa papa. Yo ni yo kan no wi ngwa wi la. Yo kan ko pa ngwa pa. Pa ngwa la mi mo ma pengi wa cho pengi wa ngwa ti ngat kam. I'm not to your office. Ka do ka tie. Beri dong la kira mo ni kenyo. Ma pengi. Si ma yo ka dong ki yu ba ha ni o wi ngwa mo. Ini aru na ker chan ki pa ko. Ko ni ka dong ya cher ro jo. Cher pot ko pi no du ni wi ngwa mo. O ber pi ma ti da rio da pun ngwa ma dong ko dong yo no na cha pe o. Ki ro yo wi. Yo ke ti cher ko re. Ko te ber wan ko ter ko wan na chi ni ter ko bar nga ma chwa ki. Ko ni ka yu bo ji no a wi la. O we o ru ngwa ma duong. Chingwa me ene ma kombe ki mier jono a ki yeni. Adi lo tin be. Wer ni poti uti wan lwak. Peter ola la dira chil mao tiki dok enti bene ikin Lutela mite kwar me ke me coach. En waju ni gin ma pira te umiru joman gunge ene ni. Ngom me ya churi peke charo ento ki konyo kere kidano. Ngom ma Balaalo wilo ni pego wilo ngom. Go kwanya ngoma kwanya gitye kero ma gutenda gi joma dongo ga mate I actually peke wilo ngom kere ma ga mate biro go penyo ngom I achwa ranch gi penyo actually sub region chigo miyo ranch mwaka na utumo no miro dok para actually team le kumbe de ga mate kero team le actually peke kwanya Jimmy Matthew left Peggy Quere. Actually, me, Mamma Mia. Balaalo game a bed can get a kong to bed a quart can come in who be get to air on Pachulio. Chia Lego Gamente, down Igitiga Chue, Obekelo to Ampero, in a Wahapa, we Capegiter, or come on my bed, became civil. Atkinson Ojara won koma dek mila muki sub county mati ya Moro district o foyo matek la dillo bopi meto nino man. Ya pe yom kom jomo mi no ti ki directive para dillo. Bien karma dillo mi yo doke ni kini pero pa kwa dyangi ti kwere we do ma bi and food no ngi ni cha ne de here and me, man. So which means there's God somewhere, man, in the kingdom of God. Man, who deal in I don't know the kare. Pero mati ene look in a take a good joman, magami mongi. Balaalo te pa edia. Gitye Lutela level no mala ngene ber awaje. Pero na meoni tama mami ene. Wana tigi joma gino sa mo ngira cha. Wa tigi joma mi ko pa. Cha be no chena ne pe wa me do ne. Tien do ni ke ne mo. Chi mo ni ti yo mo mi ro kwa na be. Tien ma cha chuli ka wana ke ni wari amgi. Ko ti lo ko lo ba na Balaalo. Ko ne no lo nya ko le. Wa ti ka pa pa na ti bo bi. Konya ngomoro ka ni lo tuwa we di ma da gino ko be te lo dianga kwa na ngom gini tama wa ne ni ngom pe ke chare era di tigi ngom ne ke lo di ma be ka mi ngar mo pa o ke ni ana mi pa se na pa de ni e che mi na pa na a che da che mo ni la go dia ma are yo na ti dia piere anu ne ke na ba ron ke da kwa dia ngom ma Lok man kono mi meto nino ke lok kumbalaro do dogin mateka tire kumalo mi Uganda ma inoni vut ping wen kono dano tika nywako lok wek tama chil malupe ki ngoma tika time piloka ngea ma kebero doge wan luo TV an Dennis Oti kumalo mi Uganda.
After the 12 Dennis Oti may you report and report ma lemon watching it extensive part. Tampa dana ma part lokum balalo man. Endo wang Mario marketing met neno pa balalo. Konki made no o do ma pa nindo pa we beach mau karo. Endo kiti met nene dak pa balalo loka nen we do ma pa we chel nendo a pa we beach. Kire when you kere Lutela ma part ene gitika me kere tamge lok pa balalo pe gena nyen aware don kan cwiny pa dano duong duong. Eta miro kwanye lok palatela chel mo wajo. Chel rio chelo wajo ne ngom machuli peki charo. Ka ine miro ibino ki mia iyonge idwako chen. Ngara chelo wajo ne jomo kene bal madongo balo ayene wucharo ngom mabot balalo. Chena don ki chamo. In nung perang bino ga chako koko ni miro don ngoma piende gama chena yo. Inero dok pe da ipe ki right mo ke ma chako yemo ngat ma ine gama chena ne. So kumbe de pekoti o maduom ma wunyi da tela chel awaji kenyo ne lok pa balalo in kap pe ki chobo ma be pat roma doko per ma dit iyunge ma pa. A chako ki kenyo jomo charo ngom makar tach winyetie oweko kumbe ti Lutela mamegwa ngudolo chingio Lutela mamegwa i level pa RDC kono ngogi ono gubino ki care money gitamani riem balalo bedo yot eto ema ngad ma ini o bore wachini achulo awilo ngom eto bana pao te ngom mukene wilo eka rio pao ngom eka pa ngo atika time maron kita ketika kwanyo kwede ki ngom ki botano dwako ne tek PM jomo miyo ngom gi these are people mago consenting imunyo mego wajengo yi chere ki ye ki jomo ni yi kero chi kade kero chi no ki chere ki yebo mabe imunyo gana mego mono no so mego ti wajeni Kichero, you have this local agreement, but later on, Kichero typesetting, you formalize everything. Kwanyu Badalo, Bedo tech. Me a chill, Kirama Tamil Lutela no peka teach, no Lutela take a teach. And to Warga Munye, Emma. Check me Uganda Benetie, and where there's an agreement, where all teach a Bedo tech. Meto Nero, Pingo, Kimedo Nero. An kita munye kwede ki wajini there are some irregularities jemo kumatiano tiran kita tika munye kitilo kwede peke romori Balaalo tura Balaalo mukene tima dongo wido ngoma wila tie mukene mago pa ngom mwama megim pango ngom putum ene weng lok madong tika tuyo tian one mo tieni jomo pa ngom mago miyo ngom iwinye mago wako Balaalo tie kumbedini kawati waji Balaalo do pego mandiri kumalame Uganda giana go kele wake pego eni we pole cha mego mono go chimki masindi wachi achulu ye pa ngom gi achulu ye kele Balaalo ka keto dyangi ngom achulu do yuaye mar kila kada kidi that is gana mego no teka wachne ne e pega chiel mano kitamno mero ketiere pego mi ario bino oti waji kriemgi ento watiki jomo pa ngom pimwa piera rio oti waje kiriemgi watiki jomo welo ento pat peko cher balle ka kwene peko eno chaka ka kwene ma wachero warojo gini ama lok mala dira chelo waje kenyine wana chuli no yang wa be gina do cher balle wa eno bedo lok me mar pechene mire madit pechene dok uti amar kiro tiar kere kaune ene video no waje kama leng ning ngom pe ina no chana ki chato ngom no chana temo ngo ifur ngom i kai jimi me fur kai no chana ka kwena mo kana me no ye chana lutino ni me nywalo gwaka nywere mo ne ki nyomo ki diang ena no ye kere ngo lonyo mediai ento mo ne ke ni chato ngom ma megi enini no yang pe ya chuli so wachero balle ilok me maro chen an chen me maro yoro miete nongo yoro pat ineno
Emma loka mzeni imu yimateke loka wache ne wache is tiki care me lok chala diet ke kome ngom kiri munyu gena ena wajo mafupo chiara ka wajo keto mir kiti ki ngom Emma ngom ya yang waro tiku let kake tike lok ngom why are they not identifying some of this land nia kaya tike lok ngom eni ya yang no dano leko dyangi iye so it should be the hot spot me leko dyang ento kinini pike lok ko molet pike lok ko vua ma ya yang ki gwoge pingo piem dano chiara mao ini no dogola chiel tike ngom ekas alibachel is almost a village rom ki kamoti yeno chiare no weng mi chiara way go weng no fudano kagadi kagachiel ipenye kekeni ngom otime ke en jo achiel mago mako kaber madon ene getika winye piem ka ti wajini an chalo an kubele I don't have ngom mati kwer madong diet ekadek mer mo mega chalo an so ka dong dire muine wachi an la rubete ke ngom eka piera bich ano kining ano ki kwe ngom mani ning enone ngom makining ngom tim ka ya kilere so those are questions mamiro ke on ki pen donc ka ketika penye be ke ken wachi ni ka ke cher dogola chila ki ka chila maka wachi ni won joma kuma eni ngom timu ya yang mono kwar ye diango timu gen tikwe won ma ya yang kuma wachi ni kama kuma tikwe because at the end of the day kumbedi o a don't ke one ti an iti mwenyewe let money ma ya yang chulti ko de ngom wa donc pe ti ngom ma an makon chiek mel ngom ma megwa pat chiek ma ngom ma megwa tie wa gina le mono lo ni customary te lo kan ini be le ngom pa woro ina we gen arone so pero ma dir mo wa ta ka ko mo Emma e wajo mire pachene gaima dom ma fudi tike ngom Emma it is as simple as this mabana tike ngom ekapa la tina chila mete muze tong mega miao mi megao the story of the prodigal son kimini gi charo gitimo kigina gitame yomo igi piny o kamo piny loyo gyo gireyo gidugo chien gang you don't go rock down round gang dong dano gor gango jomo keno charo ngom kirika lo tieno go to pe kama miro gi yiye I have seen such a scenario ana aki a lo mi kare la cho amni I dokchere kumbeti kare ana lo nyodu kabermine chok ke sitni 90% of jomata kaberiye jomo donya penye ke keni go donyo ke tamate logo gopa ke kwan kong oda bij magiti ngerni jone ge beru kenyi no jon dano donya normono donya wilo plot money so keri ka wati wajini ngoma chuli no tie achulu jolo dano ki waja chuli ni I yom age akiwani chenjoni yom age wa ki geri ki nyach pero don wane wakelo pero eni popo pero ne popo tum dire piem ka watika lwenyi ngoma do mati kien gang we ngoma ti kienwa ke kenwa watika chakne ema gena chwer ya none ngare mono charo plot ma chokki dog yo ngato wilo plot ni ngerne u kertuon men ore eto ngat mu charo ngom peti wa ke ngom ka mir to ye chron eto ene charo ngom and he calls himself a landlord pingo padano ni nyako nyige megwa ni nyige pe wano charo gen gino moje eto chene ma gen gimin wani kora pidugu mokene no ngileo ni watika chulo lutino kedi ke tika chulo tene chulo million piera ngwan latina kwana university me one more te mer cher kwana Oxford be po chulo ando aninge geno kana modo kelo pa ene pat kumbeti kong ma chel kong wacha ke lok madano uber kere camp dano gutenyo ngo ngomo dawo bere camp by the time dong dante dore camp ka cher ka le ngoma megine jomo chero ni pola be dong jomo kano to jomo ngi ka ko ngom mamegu kama no tiye ka kumigum no tiki family member kwa ka chera riyo ma ngi kama dog ngom mutiye
dok jo eno ni lutien ma megwa generation ma megwa dok ere ping pat watie Kampala ka tiu tich mukene ti Ulaya London kwe pekitika dok gang so ngom ko ni matie ala ko lum nyo kwe ne tie mer ni rak pekiti tich kere pekiti ke fuye pekati so lukene gi bien gina na ki la ni rok ni ne kong lu baba ni pekiti ka tich ki ngom ge be ka lokke anti na mo ne ke be ka wachi nen ba ki dok chen gang ka tich ki ngom peki wek ngom obed ni rai ni wak manok peki pe ka tich kere ena e wek bena dong lu ranye ne dong gerong intruding ina na we o dok chen gang o chiti ki ngom dom wegi wadong kwar wadong gutiyo neno gi peke dong ki ker me occupy ngom so dan maduong bene badong gitiyo kono laya gitiyo kono kwe pe ka tich ki ngom maga ena bidong tikilo peko ene pat ngom ka ke lar ngom ke la ke tich an ka te wajini wang ngomo gi kan pa chima pero yene ye afuro akero korine ye kier ma wan wote tiyo ko lokwani no cham wote che wi pole je bedo penya bona dong pinga to ko beri poro cha weng wa wilo ngom eka beach era time na wa ya tem fu pa Museveni ni eka de fo eka model ni wa ya chara pero gwana kumbeti eni mana tieni we halar ko ngom ki nga why because eka ne weng gwana te ye donc ini bio imero gwana imero ane imero ngo there's no room for encroachment manyote ngomo ke ken ma intie kwere must be put under use in kene ke tika pango ngoma pa ema kere pa ma pane wi pu wilni imero chamo bo imero chamo ala kwang imero chamo jimoni ka bermoni mati tiri mu do ngerne do kitchen farming urban kitchen farming lan wi pu wil ki kama ini aki ye ki kita ini don kwele gimoye ken ma makki ngom let's try to put it into use 100%. Ana wa ingar mon ema kuna ti ko loka ngom may no ne diet ma dong pe twer tich kwede ma de tamelo roko bo mayo pere mo yeme wote kuri wote don kiri ka indire bero pe jomo bo do ngi yemu chamu yeme onne erno pe kwala ki bore